Bejn il-ġimgħa u s-sibt il-Fakultà tal-Informatika u t-Teknoloġija fl-Università ta' Malta tella Expo bit-tema Shaping Tomorrow. F'din l-Expo ingħata spazju biex ikun hemm diskussjonijiet interattivi dwar il-futur fid-dinja diġitali teknoloġika, b'mod partikolari fis-settur tas-saħħa. One News kellem ma' student li ħadem fuq proġett li permezz tiegħu se jiffaċilita x-xogħol ta' ġbir ta' data lill-infermieri li jaħdmu fl-isptarijiet. Tobba kuljum titlilhom ħafna data fuq il-pazjenti tagħhom fil-ward, so it-teżi tiegħi timmira biex issolvi din il-problema through charts and dashboards. It simplifies information as much as possible to help them make better informed decisions basically. Through this way they can make better treatment plans and offer them better support. Id-deputat dekan f'din il-fakultà Konrad Attard spjega aktar fid-dettall il-ħsieb wara din il-fira u l-importanza ta' din l-Expo. Din hija ċelebrazzjoni tal-istudent, fejn l-istudenti qed jiggradwaw dis-sena qed jisbixxu proġetti iktar minn 70 proġett u niċċelebraw is-suċċess tagħhom. Proġetti f'dal-Expo fuq suġġetti varji minn IoT, data science, networking, communication, AI. Id-dekan ta' din il-fakultà l-professur Inġinier Carl J. De Bono qasam magħna x-xogħlijiet u l-opportunitajiet li hemm f'din il-karriera. Fakultà tal-ICT toffri korsijiet diversi fl-erja skola tal-ICT. Illum il-ġurnata l-ICT daħal f'kol qasam tista' tgħid, wieħed jista' jara l-importanza kbira tat-teknoloġija tal-informatika. Il-fakultà toffri korsijiet varji f'dan il-qasam. U kif għandna t-tema ta' dan l-Expo dis-sena, l-ICT it's shaping tomorrow.